Kum kajing te song ya kajing ya day hapadang ki parakor ki badan syakal lengkari lum khasi jaintia ka sen kor shilla khasi jaintia hakashi tarik ulber araja arpusan kalapen long ya ka dorbar ka washi sen chisnam hamadan shnong ka Maukenro East Khasi Hills District. Kedorbar kalau long ru ke basongkun na kajing wan ya simbanta shirham daki hajar ngot kabadai ru kajing dap life house nam kajing ya lenti kasen kurshla khasi jaintia nadu bala seng ya ka house nam khat kandai spa kandai pusan. Hagadi kasngi lawan wan ya simbanta dau ba wailat miki shilla balong kumukong san ki rang bakur ki nongket kam kasen kur ki noy lam ba khmat kasenjok ki rang bakur kabriu hinyo trap ki bakun top yo ba RL Kharpran u president ki dukot kasenjok ki bakun top yo ba Rafael Wajri uba Arbla uba HK Kharmuti lambat kiwei pan. Kasen kurshla kalapan long ru ya kajing pen scam nongket kam batamai kabalapan scam dauba arbla bat kini ki kentop yo ma perkhat shla komu president uba mausiang shla uba Yohanes B shla kom ki vice president uba Almeki shla komu general secretary uba Aipan shla uba benefit shla kom ki assistant general secretary uba Jocelyn shla komu treasurer uba Wilbert Shilla como organizing secretary, uba Wailat Miki Shilla, uba Kerman Shilla, kakong Santa Mary Shilla, uba Washington Shilla, uba Ban Shan Lang Shilla, kum ki advisor. Nalor kanila pun ko buram ru ya ki samla puli jong kakur ki bala wan shakmat na ka examen SSLC but HSSLC but ki wei de ki kerdan jing puli beper pada kani ka kanti ka ba pen ngo sarong shu ya kakur ka dei bo professor ka St Anthony's College Shillong u Dr Jacob L Shilla ulala ban pendap ya ka PhD na ka school ba English and Foreign Languages University Hyderabad ha ka ba ula yo pediang ya ka jing pun ko buram ngi magani ki si ba e ba ki jingale hatang ki domat kur ki cham jige man song lag jong ki kur ki jai ngama buka pertai la ya akin start hak technology sudah science sudah technology la ya start ba teng kita gini samla jengi kim buram shu wan ki kinyiru jalan hiat dor ba ben pai hak riam ka bai hak kri khle buon kelas tang keren remix no kim lang shu tang man keren keten panar keten kasi dan tengah perbuat kita noai. Cuba kum kita nak kalian juga kompresen ke stuk bakur ngapil nak masawit di dalam ikerong ikilong kini yang kasanggur sela mengilong awer gini kabenta. Manpait bagi kun samla jong kakur sela kelong diberi ke bapan ialah jong deiti. Ya kadok ialah jong identity kum kun kasih kara. Ngalit baru ada penjingi lalong ikon Kristen. Oh, kita don kita palong. Hari ni mandi ujuk boleh boleh mat bersisa. Dia penting buram. Ya boleh hangnu kebangi kita. Ingin buram iki kini. Ingin buram iki kemi kepar. Ingin buram iki bela hek lasan. Lalong badan kamha. Kakor ke buram. Memaki nongway. Silang deriau yang bah harilum. Tempat tang harilum kasih saja. Kendan diberiu kedang diberiu teblai. Iba buram iki kini. Yang kelongsan mansan. Hari ini kijuk kebangi mentang gila nang hirdor harus hirdor. Iu kumbala nang bam hendro tak kuat keburam jingi. Dat kebangi pai mentang nang bam hendro tak kuat keburam gila nang hirdor. Kebangi don ban pentelun ni kita mat kur ke per om tang ke kursela. Lagi wei kuruk steng kuruk. Ini belum aware ban pengor ban tek la kam kat mala. La kebangi yai pengor ru ban steng ban ground. Ya di kun di pesai jingi ban im tip riu tu play. Magom kejat beri kusi jingi lo kejat beri tip kur tak kah. Kamai kok. Kata kalau berdam ini mengi makan selaju kendau. Kongkar senjuk ini rawak kur. Cibun ki mentah ni ban le. Ka bentah lah dengan rule juga senjuk. Ini cibun ki bentah. Hagi bade ban penim ban penek ban susah. Ni kelong jat. Mo, ni ki bentah ki babun bah ki bagi di ban le. Lurai Midang kendiat sedang midang mamata. Langsan sedang midang senjuk sibuk ya ibu depan le. Hari dah kerja terelang cung kita berkur beper. Ngila ban pentelun ni seletem. Nak sedang nak puas. Kom ke senjuk tidak mau rawak kur ke beri nyusap. Ni cepet ngaru ikon sama jingi mentah kini sini. Along keren pro. Alangkar pula tak cinti pak buat. Memudrak sebanyak tepat pak mentah. Kani ke bentah ru ke belakang kata yang ha. Ya ke emlang salang jingi ikur dicat jingi. Hari ke beri ya tak pakai jelahi berkuin. Ya kan kebentaru ngapil dan masurit ikirang bakor jeung kusela. Begin long latlah yang ai. Kajing stang kajing kerai.
nama kiai baru kita stang lagi charity bikin satu umum malai kajat ke belang salang kan ni dari bagi longyeng jengi gigur kijat ni senjar gimdan show ke language pay man steng man kenal di kon di pasal jengi kasengkur iba fair ke beri hidup tapi mata cak kelas tang ban reorganize balum balang mengestu baka por kali high time ndai cuba ngini lekai ya ke HDC mentang 8 week iki form ban register ban recognize tang tai buat district council ban itu yang kejengkan jigi ko kijat hadu mentang ko kejeng lum thop jigi ko sunjuk ngidan san hajar tam jigi ko kijat haga beri nyutra habang gabri nyutra ka tup ke rilum kasih centia ke ribai pada kejalah ibu koi dan san hajar tam jigi ko kijat haga beri nyutra Sadamangi dan kata Bada dan ilong Ipala organize baik kisangkur Ilong kata beriyo kemacam Makiwai pat Kenhun panihat mai ke jalai ke Ika riyu jengi kita mlah Lagi skam Luk ipaya Jengirang pakur Yang sana aja tam ikur ke jengi Indah bagi nunggu kabor melek persan Datang itu di Melon Kemkejat pun riyu Ngai ngu yu play O ai nga gani ke jing job Hapdeng jong ke jingile ke babon Odan kapor pangasngaw kumbangan ino ikan amar kakam kalong kapakya kajingele kalong kapabun ban ngari ban pendap ya ka PhD shwa u arhajar katindai lani arhajar katindai henry kalajiano ka hadin do arhajar katindai ngono kalajiano ka covid ban asnem ngam sinayok mantri ya kakam ka bidi begini ka PhD di kelas sakut kakam dan ayok ban sangbeng ya ka hadin balakut kini ka covid bat kumta layok ban pendap ka hau arhajar huar ban pendap ka jingfo ka jingtar ban sabit ya ka syaka university bat kelas impor kumbasis nam siteng ya ka ban yo ya ka ban pet ya ban kmi ban cek ya kata ka jingfo ka jingtar jonga bat ban penbena ya ka result di ngai ngu yu blay na ka banta ka jingla isne ka jongu baula ai ngai ka ni ka jingjob ka bang atrang ban yo alabun bun snam ban mentang layo ban pendek ya kini ti kalong kajing kemen ke kraw yang nga ke ying kesem ke jona nama labun snam kaladon kini kajing trang lagi nyok ban pendek ya kini kajing pulih ngai ngu yu glay na ke banta kajing penla jongu yang nga mangan put hagi dinjat jongi madeng iba HS sela iba fifi tep ha gumui na kinong yalam ha ka susar kadar iba lalong ru inong penmi ba inong sang gi babun gi bentang ko mengelak ban yo snow ya kini kesenjuk gi sengkur ru iladai mai blayo ban ai ya jing ai jimut ban sedang ya ka ban penmi ya ka tlandel ban penmi gi wei gi bentang tiu blei ula ai kalat bangan yo ban bud din ya ka dinjak ke jing madeng ban ya ha ka nuksa ka jongi ban bud ya ka jing alam ka jongi ha ka jing start ha ka jing yet benya ha ka jing kuliah putih Dekan dia tumbala ong dari inong penyat agani kapor ban ai men sim tinga kumunong hikai ngadan ke jing snokya ke bakrau na ke bantaki samla pulihi jong gari bagajat ben reu jongi bat khamtam agani kapor jonggi parakur ki khon gifti ki jongi ki men ki parang ki jongi ngidon kam ya ke bangin snuthu ya gani ke wei ba kapor kalanang kelas step ba pada jingkala kamdei sudah ki post nem jingkala kawan deki benai pada ki snem pada jingkala hakam tame haka puli putih lingba ka jingwan jongani ka NEP 2020 dan yang kata ka National Education Policy arpo kalawan ra ya ka jingkala haka rukam trekam jogi school jong ki college bad jong ki university kini ka jingkala ka bagawan parakur hagane ka por kan ta jur ya ke berhukum pulih putih berjongi idon ki jenglong ki babaha haga idon ki jing ru ki babun ki bangina banya kendu tikum ko wei ke nuksa ka bangan ai pi menta ki bapa nangis khmat lara pentrikam ya ke NEP 2020 ima waila agni di wei na kinong ki beran ha sorkan ila bersmutu hai ke ni andala pentrikam ya ke NEP 2020 ha school in sependu ya ke matrik dan dalam pendu yang matrik kena kenyai menjadi exam hadu dalam poin ke kelas 12. Dalam poin ke kelas 12 benta om data mansio atang first aga jingile exam man kesngi and refer haban pasu ya ke CUET
anak kebanta Bandung siya kajing kuliah ka college. Nangta pa finlay MA ru manta haban pa siya CUD BD baka MA. Bakum ta ter. Ti ladang ilong kibaningkong habile exam metric, naning ilong baningkong habile exam class 12, ladang i-fail ya ka CUD ngimyo siya ban kuliah siya kaman. Ladang i-pass BA, pass BSc ngiyo kerdan ke baningkong, ladang i-pass ya ka CUD ngimyo siya ban kuliah ka MA, MSc, MCom. Ti kanya manta kala bu ya kata ka rukom kuliah kabangidon kam ban pass omtang ya ke exam juga school dan exam kabangire class 12 dan BA gilan kam ban pass ya ke exam juga CUT teladang pass ya kani lagi marks ki jongi kilo kita he kan lo kat nuru ladang pass ya kani yin mak sugar ban kuliah saneng bachelor ti kani kan ta ya ka jingkiu jong geri bagajai penrio nomor lagi sama jongi kinum yo ban kuliah saneng ora kim yo ban kuliah saneng kim yo kekerdan jing kuliah babha kinum yo ki kam ki jam ki babha ti kum bakur ngan kerpa di kinum penya bagin sedang man perlong ya ki coaching na gabanta ke CUT haga class 12 CUT haga BA kenang lagi barakur ki khon jongi isamla ge jongi kena ban pas bha lagi yo ban ki saneng sega jing kuliah Kakur jongi kalayo jingshania haborok ibenta. Tangka ika bangakwa ban ong hang ni. Banyo jingshania kasimpor kaki paus na. Tang bondo jingshania kasimpor tang dikiseken. Tenaga taka daw ngihap long kiba pansneng ya kikon gikti ya ki parakur ki jongi. Namar la dengi kumle bakla kendiet nganong ye pi kajingja borom dai tang ye kita namar ngaya la di habang asyong ha kene kesuki ngasat perkhat na kapor ngasat duthia ngong la dang akum bakla la syai la shisgi ndai keja jingja borom tang ye ngaya la di simet la ni tang ye kayen ke jonga handrai ke jingja borom ya ka kur ka jai jungi borom te kata ka dei ngidei ban snow ya kata ka responsibility ya kata ka jingkit kle borok ki bedon hangni ngidei ban don ya kata ka jingkit kle ba ladan ni kumle bakla te ka jingja burom dei ya ka kurjungi borok tena kata ka daw ngidon kam ba ka jingi tundo kum kani badan kamro ka jing sneng jing kraw ka jing peni namara kani ka juk ka bamenta pilayoi kejing snew ka bajor khamtam yaki khon samla ka jongi kejing syak penbek ka babonjai tena kata ka daw ngasai ong naki way ka meeting syuka way ka meeting lada pidan kam kum ka sengkur lada pidan kam ban organize kum ka awareness program lanegi program ban sneng ban kraw singaw ha pentip yangi ngin arrange ngin yarap ban wanra ya kita ki resource person iban sneng ban kraw lani la de don kam kita ki jinghikai ku menne bai wai nei nong kren i jacob ilaong la de pidon kam ya ki training pila ban ong nakakur nakabenta ki khon jong kakur la de pidon kam so ma ya tholam ngin organize ngin arrange everything non kam ban siu stengka ngin penbiangnya kita. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya